paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ay, kwaraw. Apayang Kyle? Pudno aya, nagsasyat kay Edi Rabe, kadag iti kakaduam atanon. Nagkunamay. Ada nang ipulong kanya. Oy, ulbud day dyan nang ipulong kan ka. Sana pudno day ta. Nagkakanta kayo kanupay. Nagadumatan ti impulong day ta tao. Kunak no agrunrunda kayo. Agsasyat kay magayam. Agrunrunda kami matanggal. Asino nga min aya day ta nagipulong ka ta kayaw? Secret. Tila ipulpulong na. Saan mo't nga ron tapudnaw? Makaungungat ni Kwarog Maray. Apay ama kong ungad. Adda ka nung amin ti agipulpulong nga agiinom da iti rabi eh. Na, asino day tanalaing nga gipulaw? Ay, jak amo sa anak mo't nga agipulpulong. Asino aya ditaw tinalaing nga agipulaw, Ay, no siya, jak amaw. Tauray siya ka maburbur siya anak mo laang. Kasano nga rod nga amaw, no anya ti mapaspasamak diti aglawlaw ti barangay mo, no saan ka mat arumwar? Apay la rumwar. Mabanog aklaan. Na, anya aklase a panunot ti Kapitan Dayta? Adamit para pulong ko. Mangnamnama kalatan iti para pulong? Ay kasanungay, no saan apod no dagiti idanon na ken ka? Pudno. Mapagtalkan day dya para pulong ko. Asino? Jak ibagbaga. Na. Secret. Chip, adda ka no agipulpulong ka ni Kapitan. Win ka no nga raod. Nagmamadimot nga rod dagiti ipulpulong na. Agiinom tayo ka no iti rabi eh. Saan mo't apod no day taa? Isu akayat ko amamuan. No asino day dyan nga agipulpulong kinianggal kao. Inuulbod ti ibagbaga na. Rumbang lang nga sumardengan day dyan nga agipulpulaw. Ang asino nga tangamin day ta nga agipulpulong ka ni Kapitan. Maamuak to lang no asina o tamakita na. Anya ti aramidem, Chip. Basta, sa balyak no sakti makaungay. Talaga ang makaraman kanyak day dyan. Bumatangak man! Apaw! Bayag! Ay, nagbayag kamutin maray. Itay pa'y ngagtok-tok-tokak ditoy. Anyat gatangam aya. Ay, kunaklaing agumatangak. Umayak umutang maray. Na, awan pa'y buhay na manok, umay ka umutangain. Itaklaing nga umutang may maray. Ay, sa anak ngagpapautang itaal daw ti Lunes, tamalas. Anya? Nungay nituyang ko ti umay umutang, mabalain. Da kayo nga gasawa ti maiparit nga umutang. Hala, inton bigat nga rodain, tamartays, maray. Na, ay, ura niyang aldaw, maiparit kada kayo. Ha? Aging ga Domingaw? Bawal? One week, bawal. Ay, makaungetakin ka, maray. Kasla saan tayo nga kukumari ti dayta nga ugalain. Ay, nagalasay. Asino ti padpadaan am di tarwar, Inteng? Ni kumpare, tagkape kami. Anay. Ni pari badong mo't day ta sumungad ang nakasakay itinuan. Sabtag nga rodin. Paray! Dumagas ka pa, paray! Ay, wala paray. Agkape tapay. Ay, wala paray. Kay kayat kaun ti agkape dito'y balayaw. Ngam ijay balay may paray. Ha? Tawan ti asukar. Di pa ikot napapaitin ti kapay. Wala paray. Nagkuripot mo't unay ni tuyang kaw. Di pa'y makagatang iti asukar paray. Bala, agkape tapay.
At tungtungtong mo't na kapitan kan kabadong, Mare. Siyempre, agkumpari dagayam. Kastada ka di akanayon? Wen, maray. Kanayon adumagas ni Badungkaw di tabalay da kapitan. Ah, no kasta. Iso tagipulpulong kan ni kapitan. Ha? Iso timangidandanon kadagiti saan apudno a mapaspasamak. Ay, saan mo't amaray? Iso nga raw. Iso! Chip, kita da kapitan kan tatabadong. Mayat mo ti kakatawaan da. Agin innapirda pay. There's something fishy. Anya ti kayat na asawan dayta? Anya ti adda iti panunot mao? Apay adda magnak, Chip. Ang mga nuwag pada ti iti pampanunutain. Ni tatabadong ti agipulpulong kan ni kapitan. Isumot da ita ti pampanunutain. Anya ti kayat mo nga aramidin ta, Chip. Chikaman, jipaut. Siga ati agpanunot, tas sika ti Chip tanod. Sige, mabiit lang nga raw tagpanunuta. Nagsasadot kayo, akakagawan. Apay ngay anay bagang ti kasta kapitan. Inaldaw mga duty kami dito barangay haul. No, agikap kayo. Di kay kanumot aglinlinis. Ang kikinuto kay kano. Na, asino tinangipulong iti dayta kapitan? Ay, di kay makalibak na da para pulong ko. Nagipulong manan iti saan nga umno tay para pulong yawn. Pudno, digiti ibagbagana. Addan sa magkalaban mi asaan mi nga ammo kapitan. Perpirjenda kami Ang trabaho kayo kit di akakagawat ka. Amuyo ajak kayat ti sadang. Inungtan na kami ni kapitan. Apay nga'y kagawad. Ay, nagsasadot kami kano akakagawad. Uy, saan mo ta? Awan tupay inanayo akakagawad. Inal daw kayo ngagtrabaho. Adda ka naman nagipulong kan ni kapitan. Ha? At damanang. Wen, kwarog. No asino dahitaan na laing nga agipulpulong At da suspitsak. Asinaw. Amok ani tatabadong tinalay nga gipulaw. Ay, agpada ta iti suspitsa Isumot lang ti suspitsayaw. Isu talaga. Awanan ti sabali pa kwarog. Ang apay ko mga ipulong na kayaw. Ay na, amuklatan. Isu nga impulong na kami akakagawad. Tadyak pinautangan iday. Uray ko man no syakla ang timpulong na. Mangiraman pay! Anya launay ayat ipagsarsaritaan nyo kan ni kumparim Abadong. Ado Tauray laagkat katawa kayo adwa? kwa, malaglagip may. Idi ubing kami pa. Na, dayta ti inaldaw a pagsarsaritaan nyo. Kain na pagsarsaritaan mi batin. Ay, sidaan mi. Dagitalaang. Ay, basta ado. Na, Hindi mo lang amin amaw. Asipon ubing kamay. Da kamen. Da kagayiman ka ni pari ba daw. iso ano anya ti ipulong naken ka. Iso meten ti patpatsyam. Ipulpulong na kan ka asasawamot. Ay, amume. Ni pari badong ti agipulpulong ken ka. Ha? Ha, day jaya pari badong. Tila ipulpulong naken ka. Chip, padaanan ta ni tatabadong dito waiting shade. Una. Saan ta pumampanaw di tawi? Aging gaasan a lumabas ni tatabadaw. Adun ti basol na kadatayaw. Nas ka nasuruan tayo ni Tiligsaon. Ha? Oh, isu dayta sumungad. Aywan nga paisaw. Darupan ta na. Yapi! Apay, Ha? Danugan tan, Chip. apay adanugan dak. Sikanti umuna, jipot. Sikan Ay, aguray kayo man. Aguray kayo. Apay adanugan dak. Saan da ka kaya tasong batan? Sige, danuga maon, jipot. Yep, yeah! Yeah! Sige, bye. Anday. Anya tinapasamakan ka ba daw? Dinanog-danog dak na kwaraw suyang. Ay, una yan. Inaramid da kamutin na punching bag. Hagasan na ko na. Ah, Ay, iriklamok na kita tanod. Ha, rumbang lang. Apay ngay, adinanog da ka. awan mo, basol ko kadakwada. Sigay, ireklamo mo ida. Saan ang mabalinday tangay naramid da kan ka?
Awanan ti agipulong kagawad. Anya tinarami diyaw. Dinanog-danog min ani tatabadaw. Anya. Inikkan mi itiliksyon. Ay, rumbang laing, tapnagnakan. Wain kagawad. Imposible asan pa lang agnakam iti day ngay naramid mi kankwana. Apay nga adi matin lumablabas ni Parik Abadong. Naginanamat siguro, ah. Nanay di kalmat. Ada ibaga na kanya. Anya dayta. Agipulong manan iti saan apod na. Ibagak man lakin ka ti agpayson. Saan nga gipulpulong ni Pari Badong kanya? Jak mamate, enteng. Nagsingpot to pa ti kumpare. Na, Ah, tikit di ko nam. Umay manan agipulong iti kumporme. na Umay mang dadaal iti pada na atao. Ha? Kat si kamat, mamatpati ka adagaw. anya tinapasama ko ni Pari Badong, maray. Tinanog-danog da kwaraw. Anya? Di dala na asyanan, kitlaklakayanan. Day tangarod ka. Saan na mabalin day tanga inaramid da ka ni Pari Badong? Ay talaga asaan, kapitan? Bayam, payabak man da kwaro. Di kay agbutang asumango ken ni Kapitan. Tahus tula ang tinarami diyo, kwaraw. Ay, talaga saan kami ang mabutang? At darasaon, no apay nga inaramid taday jay kinitatabadaw. Amok ti rason. Ngamen, nalaing nga agipulong. Kaya't mo ka di paray. Ta ito daw, no asino kadakwada tinangkabil kanyak. Amo ko no sino. Da kayo adwa. Apay akinabil yun ni Pari Badong. Kuha kami ng kail. Awan magtiam mo ka basol ko kada kayo Nalaing kamat ngamin nga agipulong. Na Tilay pulpulong mo kini Uncle Kaw. Saan matapod naw? Isuwa ka na yun da kami mat ngaong tan ni Uncle Kaw. Paray, kanya nga gipulpulong ti ibagbaga na gito adwa. Adaya yung pulpulong ko paray. awan mo. Anya nga awan. Kanayon kayong tupay nga agistorya. Akinkin natawa kayo pay. Dayjay gayam paray. At apenda nga gipulpulong akin ka. Ay, agsao ka paray. Ibagam kadakwada ti pudnaw. Saan ani Pari Badong dagipulpulong kanya? Ha? Asino nga eh? No saan ani kabadong tagipulpulong ken ni Kapitan? Asino nga rod ngay maray? Uray siya ngarod kat maburbur tsa anak. Ni Marituyang ti lumabas. Papanan na nga ta. Mapanman siguron dumawat iti bulong ti marunggay ah. Unay daytan. Kanayon dumawat. Di pa'y makamulamay. Win ngarod ah. Inaldaw akom komporme ti dawdawaten na. No awan isagpaw na iti marunggay. Dumawat pa'y iti sabalay. Ay, nalabos mate. Win ngarod. Agawid akon marikwanang. Tainak man damagan. No anya man ti dawaten ni Marituyang. Kapitan, umayak man dumawat iti marunggay. Mga lakalatan, maray. Ay, gayam, kapitan. Among kaday no anya ti inaramid dagiti tanod mo idi nagrundada. Anya manan. Ay sus, intaray dati manok ti karubamay. Anya? Inteng, Na. di mo patpatyan dagita nga ibagbaga ni Marituyang. Ha? Maribanang, Si kagayam ti agipulpulong kan ni Inteng ah. ha? Ti amume ni Pari Badong. Angam si kamot gayam. Kas ita, kumpormi manan ti ibagbagam kan ni Inteng. Uwan nga pa'y sumarituyang. Saan ka lang nga umay dumawdawat iti bulong ti marunggay? Umay ka pa gipulpulong. Kwa, kapitan. Apay, di ka pa'y landa didigra iti napasama kan ni Pari Badong? Ay, kwa maray. Inteng, di mo patpatyan dagiti ibagbagana. Taawan ti maipakita na nga ebidensya. Ada pa manaknak mao kadag iti bagbaga marituyang. Ay, kwa, kapitan. Manipod ita. Jakon mamate kadag iti ipulpulong mao. Jak kaya tiriri. Ay nanatoyang.
Di ka mang parnoy iti istorya ti kaarubam, tapakaisag makamladay ka. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dintog kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.